بلغ العلا بكماله كشف الدوج بجماله حسن جامع بخصاله صلوا عليه وآله حسن جامع بخصاله صلوا عليه وآله رب بلا مثال حي بلا اعتلال باق بلا زوال الله ذو الجلال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya ke lokasi Tengku Asli, peci Aceh bermacam corak, warna dan warni yang akan menuju Malaysia. Ya, kepayah Aceh melamar rincung, wate taseun indah lagoina. Menyang ditungku galak naseun, dia ablo langsung mak kamu duna. Masya-Allah. Nya pentuna balah, lona balah. Ya Aceh di depan putih, peci septari megah ulua. Menyang ditungku menghajat ke peci, nyo ke Tengku Asli nunggu indah. Bere. Dengan marah orang ya ablo, mu kuda-kuda puau belanja. Menyang ditungku hanan ni tu ho. Nya kena daya mak Tengku Mansur ni. Ye ujung mana ilo. Ujung mana ilo. Ya, mana tu ho. Nyo insyaAllah menuju Malaysia bagi rakan-rakan. Nyo tamin padu-padu buah versi yang baru dengan nomboi dari nomboi put ke nomboi lepan. دوج بجماله حسن جامع بخصاله